Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Seperti Habibi teman-teman. Wow, di sini di sungai teman-teman. Wow, buat pohon-pohonnya bagus sekali teman-teman. Sama batunya gede-gede banget ya teman-teman. Wow, airnya jernih. Wow, di situ ada itu Poppy Jumbo sama ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, mana itu ondel-ondel pocongnya ya teman-teman. Wow, ayo kita taruh di sini. Nih di sini nih teman-teman. Wow. Sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini teman-teman. Wow, di sini banyak batu teman-teman dan nyarinya susah sekali teman-teman. Wow, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow, sama ondel pocong ya teman-teman. Wow, ayo kita taruh sini. Kita cari lagi ada apa ya di sini teman-teman. Ada apa ya? Wow, di sini ada ondel-ondel pocong sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, di bawah batu teman-teman. Wow, kita ambil, kita taruh di sini. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Apa ya? Di sini ini jernih banget ya teman-teman. Wow, pasti enak tuh. Wow, di situ ada Ipin teman-teman. Wow, Upinnya kemana ya teman-teman? Wow, dia kasihan banget sendirian teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, di sini ada Upin teman-teman. Wow, dia apa dia nggak bersama Misa teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Ada teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.